Babukeli, lolu hlelo olandelayo, izimvo nembono kanye nako konke okuzovela akukona okwendlovu Dingida Film Production, kodwa kuyizimvo nembono yekhasimende. Ningizimu Afrika, nina besilo, ngiyabingelela nginogwatsho lwesikhungekhunge. Sesihambe sahamba, safika la uThongathi. Kodwa masifika uThongathi, sasithola ugogo, Dumazo Wezitha. Thokoza, uyaphila gogo? Ngiyaphila kunjani? Enkulu nje into obeka gogo masingena lana ngithi mina oyibo. Ugogo sayintwele kanje. Ugogo cha, bingelelisa zobona makeba. Thokozani. Thokozani nina sizwe. Sonke nje sase South Africa ngoba uma ngathi sizwe sikaPhungane Mageba yebo I-province leyisilo siphethwe isizwe samaZulu oMageba kwelikaMthaniya. So kodwa ke ngoba uma usebenza unikwe umsebenzi ulapha zonke indlanga, so angeke ngizothi ngiphelele esizweni samaZulu ngoba emhlabeni kuneyinhlanga ezihlukahlukene, isizwe sonke sase South Africa. Ngiyathokoza. Athokoza kakhulu gogo. Asibakhumbuza ukuthi ugogo ngokweledlozi igama ilona lephi la aziwa ngalo khona njengoba sisilawo uThongathi. Mina bengazi ukuthi kanti kunesangoma eshaya ubuhlahle kanje uThongathi. Thokoza igama lami ledlozi ngiwuMdumazo Wezitha. Dumazo Wezitha. Igama engalinikezwa idlozi leli ngoba kule field yokwelapha noma kule field yobungoma uyavukelwa endleleni izitha, kodwa ngoba usuke unidlozi wena awulwi nesitha. Isitha ukuze size sidumale wena ugada la idlozi likubeke khona bese isitha siyadumala. UMdumazo Wezitha. UMdumazo ngingena uMdumazo ngamaskandi Ningizimu Afrika kuMdumazo ugogo. Cha gogo, sifuna ukuthi ngoba abantu siyathanda ukuthi kwesinye isikhathi kuba nzima ukuthi umphakathi uyibuzele umbuzo in details, kodwa sinenhlanhla thina ukuthi sihlale nawo sikubuze ugogo usebenza kanjani. Okay, ugogo uMdumazi isangoma. Lesi sangoma sibula ngamathambo. Lesi sangoma siyafemba. Lesi sangoma ngokuthandaza siyakwazi ukuthi sibambe inkinga yomuntu. Ni all in one. Ngakubeka kanjalo nasekwelapheni futhi ngiyalapha. Mhlawumbe asiqale lapha ke gogo, uma ufika umuntu for the first time nakho ngiyafika ngokwatsho ngifika kuwena for the first time, yini uqale wenze njani uma uqala ukuzosebenza umuntu? Because abantu abaningi bahluphekile, abantu bafuna ukuphila, abantu bafuna izinto, abantu bafuna ukuba rich, abantu bafuna ukuceba. Nangu umuntu usefikile uthi gogo ngicela ungilekelele. Ngenza kanje ngesikhathi umuntu eza njengoba ngithi ngiyisangoma, ubungoma ngizalwe nabo into ekumina. Umuntu mayeza kumina ngisuke sengazi ukuthi yini inkinga yalomuntu emhluphayo. Ngisuke sengenza into yokuthi angene naye esigodlweni ngokusemthethweni, ebese ke umuntu ngiyamtshela inkinga yakhe. Okuwukuthi akusiyo ukuthi ngizotshela ophambi kwami inkinga. Umuntu oseKapa uyakwazi ukuthi asizakale mina ngila, ngikwazi ukumtshela ukuthi inkinga yakho wena ila nala ngobani ngiyisangoma. Yes, isangoma sinikezwe imfihlo yokubona izinto ezingabonwayo. Angisiyona into ezonamathiselisa entweni ukuthi khona umuntu ozofika athi gogo ngisacela umuthi othile. Ngoba ngiyisangoma ngisuke ngikwazi ukubona imfihlakalweni okokuthi lo muthi athi uyawudinga uyosebenza noma ngeke usebenze. Awukho umuthi ongasebenzi, kodwa mina ngiyekujuleni ngiyobheka ukuthi ukuze akwazi ukuthi ngempela lo muthi usebenze le nkinga edalwe ilesi simo iyini. Angikukhipha umuthi ngingabhekanga inkinga kuqala. Okusho ukuthi la gogo Mdumazo Wezitha wena uthi before umuntu umlekelele umsizi uqala umhlolele ubuthi lo muntu uzosizakala kanjani. Ngizwa kahle gogo, kodwa ke ake sibuye kuyona indaba yokuhlola ngoba ngicabanga ukuthi ijule kakhulu. Mangaphazami mhlawumbe khona abahlola ngabalozi, khona abahlola ngani, wena uthi amathambo. Ngihlola ngamathambo.
ngihlola ngamathambo mina. Oh nawo vele yiwo lawo. Avela yiwo amathambo la. Okay. Yiwo amathambo. Akuxoxela indaba amathambo. Amathambo awagija, amathambo awashaya eceleni kwaJoe. Awashaya eceleni amathambo. Kusho ukuthi uma ngabe usuka asebenzisa amathambo wona akutshelayo ukuthi kungukuthi yiwo asuke sengitshelile ukuthi isimo umuntu olahlekelwe. Amathamba ayakwazi ukungitshela ukuthi lo muntu ulahlekelwe yini. Umuntu abathi kuphuma isidumbu ekhaya. Amathambo ayakwazi ukusho ukuthi lesi sidumbu kungabe isidumbu esiphume ngesandla somuntu noma lesi sidumbu siphume ngoba ugulile lo muntu bese kufanele vele insuku zakhe bese zifikile. Amathamba ayakwazi ukuyixoxa lonke lolu daba. Yabona ijule kakhulu le yokuhlola ngoba ngikanti abantu abaningi bayathanda ukuyihlola ngibuke na TikTok ugogo mayengena yade ngibona ama followers anyuka kakhulu nje mina yibogogo isebenza kanjani lento noma kuseyikho ukuthi abantu balandela ukuthi bayabona ukuthi konke yenzayo. Yes, ukuhlola kujulile kwaJoe. Ukuhlola kujulile ngoba ukuhlola ukwazi ukuyobheka isisusa senkinga yomuntu. Umuntu ungathola ukuthi usesukumile usethakazohlola kusuke kuvele emuva mawuhlehla inkinga ikade yaqala yabakhona. Usesukuma just because sekukubi. And then ngiyaye ngithi before ngikhulume ngale nkinga ngiqala ngiyobheka empandeni esisuseni senkinga ukuthi imsuka uyini kuze kuzofika inkinga nesuke simsukumisile. Ngizolakhe gogo. Thokoza. Thokoza. Kodwa ke ngifuna gogo sibuye kwenye into oyishilo cishe mhlawumbe ngiyaqala ukuba nomuntu oyenzayo. Ukhulume ngokufemba. Yes. Safisa gogo ukuthi usichazele ukuthi mawukhuluma ngokufemba kusuke kwenzakalani umuntu usuke nenkinga kanjani isolution isuke izoqhamuka kanjani. Sithokoza. Sesikhulumile ngamathambo, sesikhulumile ngokuhlola. Na ukukhona lento ekuthiwa ukufemba. Ukufemba kujulile abantu abaningi abakuqondi ongazi uzothi iscam ngoba uzobe ethola umuntu okhuluma ngokuthi uyakwazi ukufemba kodwa esukenzele ukubamba abantu. Into eyukufemba into ekhona ukufemba kuyaphila. Ukufemba kujule kakhulu abanye baye bakuphambanise nokukhuphula cha. Ukufemba kuhluke kakhulu kunalento ekuthiwa ukukhuphula. Ukufemba part of ubungoma kunezinto zakhona engigqokayo yokuthi manje sengikhonga leli dlozi elisemzimbeni eliphila kumina okuyidlozi elalifemba into ejulile ukufemba ngoba uma ufemba ugqoka izinto lezi zakhona kunesigubhu la leli gona akusili gona lokuthwala leli akusilo futhi igona lomdonso igona leli liphilisa mina ukuthi ngoba mina ngisangoma isifembayo uma ngizofembela umuntu kunemithi la egciniwe lokule mithi yokuvikela mina uma sengizofemba ngiyayigcobisa le mithi ayibulali le mithi yayibona ayibulali le mithi noma ngakhothi abukho ubungozi la le mithi la izovikela mina ukuthi ngoba mase ngifemba umuntu usuke sehambe wadela athi akukho la ngingasaya ngakhona sengihlolile izinto asihlangana gogo sengicela ukuthi angifembe manje ngizoza ukuthi yini inkinga uma sengifemba ke angazi ukuthi isiphi isidalwa somuntu esuke sesifikile ngoba ngisuke sengigqoka izinto zami lezi zokufemba bese ngiyayivikela ngalomuthi kunezingoma zakhona ongeke uzizwe siyicula because lento it's very special asiziculi noma kanjani indlela yakhona ukugqoka awugqoki noma kanjani kunezingoma zakhona kune instrument yakhona edlalwayo ngalesikhathi sewuyicula lezi ngoma just because ifemba likumina emzimbeni ngizalwe nalo angisuke nginabo bayakwazi ukubona ukuthi nasi isidalwa somuntu safika manje yabo bese siyakhuphuka ke isidalwa uma sikhuphuka isidalwa somuntu akusiko wena gobelo ofembayo ozidecidelayo ukuthi isiphi isidalo esizofika sizifikela kusona ngoba wena usuke usungathi awusekho emzimbeni wakho
sesiyafika ke isidalwa somuntu sesiyaqubuka siqubuka kuwena Gobela sesiyam-addressa kumntwana waso sibe sezisho be it umkhulu noma ugogo noma ukhokho noma ubani siqhamuka sizoyikhulumela 1 siyazisho ukuthi siubani sona yes number 2 sizisho ukuthi kuonakelephi number 3 bese simkhumbuza ukuthi uyakhumbula yini ukuthi ngosuku oluthile kwenze ukuthi nokuthi angenza umzekelo wena uxabane nephoyisa e-workshop naxabana nephoyisa laze layo ukubopha yimi ngamabomo wayenze leyanto yayizwa leyo nto aligcini lapho ke leli dlozi elisuke liphakamile ngesikhathi ufembela umuntu libe seliqhamuka nesisombululo ukuthi sengikwenzile konke mina okwami ngifuna nikwenze kanje liqhamuka nesolution ekulenkinga esuke isihlule noma ngabe kuthiwa inkulu kangakanani ukufemba kuyakwazi ukuhamba kuyoyivundulula lenkinga idlozi lizikhulumele lona lithi nako inkinga yami hayi ijule kakhulu eNingizimu Afrika mangabe umuntu enesilwane la ekufembeni uyathola ukuthi kunesilwane ethile sangena umuntu ngoba lo Gobela unama powers ngoba uyafemba uyakwazi ukuthi aqalwe nalesi silwane siyagcina siphuma sibaleka asale phila umuntu emzimbeni wakhe ngoba ni power of ukufemba hayi jule kakhulu eNingizimu Afrika sihleli nogogo umdumazi wezitha zonke mase iphelele cha gogo ngifuna ke manje sibuye odabeni wento yokuphila noma ke umuntu onenhlanhla kunomuntu ohlezi ethi mina ngazalwa bazalwa bembethe bazalwa ngembethe ngicela siyihlalisela ekutheni ukuthi khona umuntu ozalwe embethe it's very much important njengomlaphi mina umuntu ofika kumina ethi uzalwe umbethe ngiyajula ngiyobheka ukuthi njengoba ethi umbethwe uzale mbethe kuhlukahlukene ukuzala umbethe manzini yes khona umuntu ozalwe egaxe i-umbilical cord umbatha loyo muntu nakanjani umbethwa abantu abadala unjengogogo umdumazi wazalwe egaxile yes isangoma lesiya isibhulayo isangoma esithwasisayo isangoma esinikeza umsebenzi right kube khona umuntu ozalwa esesigubhini thiwa odokotela bakhathe lento bakhipha umntwana yes kube khona umuntu ozala ebenento engathi umhlwehlwe ngathi umhlwehlwe kube khona umuntu ozalwa enjani kube khona umuntu ozalwa kube ngathi unopowder emzimbeni ungathi kumhlophe ngathi kuyimpuphu laba bantu bonke bazalwe bembethe right yeah ngizwile ukuthi ngithe khona ongathi ugaxe i-umbilical cord yes ngithi isangoma lesiya loya muntu unenhlanhla vele ngoba uthandwe isidalwa sakhe sizothi sizokubonisa imfihlakalo zezwe ulele ebusuku manje thina sazi ukuthi mawuzala umbethe sigade ukuthi kufanele uhambe ngedefender do you get what I'm saying yes sikade ukuthi uzohamba ngedefender sikade ukuthi wena uzoba osoma business uzothini lokho kwami ukumbatha mina ngiyakunderstand ukuthi eyami inhlanhla ixhomekeke esidalweni ukuthi ngizosebenza abantu bangena abantu bafaka imali la emathandweni ukuze kube nemali la yayizwa leyo nto idlozi lingiphathise something right siphinde sizoba naloya futhi wenze njani onento ebangathi iwumhlwehlwe yayizwa leyanto loya muntu unenhlanhla naye ekanjalo kungenzeka futhi ukuthi umbethwe naye izidalwa yayizwa leyo nto kodwa omunye uthola ukuthi inhlanhla nje eyokuthi uzoba mkhulu ezweni yayizwa ikhona inhlanhla njalo uzoba mkhulu ezweni uzodumizwe lonke uzoba namabhizinisi uzoba nani akafani nami mina umdumazi obenqwambile abantu abadala ukuthi uzokulapha yayizwa leyo nto siphinde sizoba nomuntu onjani osesigubhini yayizwa leyo nto uphiwe futhi loya muntu unikezwe inhlanhla naye ehlukile mhlambe uzoba nenhlanhla yokuthi uzoba nemfuyo
mhlawumbe uzoba nenhlanhla yokuthi uzoba nani kuyinhlanhla nakho siphinde sizoba nalo wenze njani ozoba nento engathi iwupowder loya muntu naye unjani unenhlanhla futhi kungenzeka ukuthi unamathelwe yini idalwa kwasayena loya muntu bonke laba bantu baphathisiwe ngezindlela zabo yayizwa so kunyanzelekile ukuthi ukugwabela umuntu mawumbamba ukuthi wembethe musu kuyithatha kalula ngoba uzomosha izinto zabantu umuntu uzohamba ethuka izangoma ukuthi izangoma azisebenzi just because awuziphanga isikhathi sokuthi uyijulele lento yokuthi uzalwe wembethe umbathe kumbatha kuni hayi iyazwakala gogo futhi iqondile gogo Mdumazi wezitha kodwa ke sibuye gogo ke kulento yokumbulwa kwengubo ngoba abantu abaningi yabashaya athi manje sengihamba abantu abawu13 kwaJoe hayi akwenzi kulutho sengihambe ngahamba sengikhathele gogo wena ngwedlozi likuphile uyakhona nokulekelela ukuthi cha ngizokulekelela ingubo yakhe ibuye nako kuthiwa asamanje sayitshontsha yalahleka hayi umntana ngingayazi ukuthi zonke into njengalezo uyakwazi ukusizakala la esigodlweni umuntu kanjalo ngoba ngifike ngibheke ukuthi njengoba ekade embathisiwe yini le sengikuchazile ngiyakwazi ukuthi bobafola abantu bakwazi ukusizakala ngendlela zabo ezahlukahlukene yabona ngezindlela zabo ezahlukahlukene lo engithekweni unqwambile uyisangoma yes kunokhamba lwakhona ekumele ukuthi ngixoxwe nezidalwa zakhe mina ngikhona ukuba umsizi umela khulume nesidalwa sakhe manje sokunxenxa isidalwa sokuthi ayibuye ingubo kunokhamba la khona bonke labantu bayasizakala kodwa ngendlela ezicishe zingafani yabona ngoba lo munye fanele ayimbule inhlanhla yakhe uphathiswe okunye yayibona umhlawumbe uphathiswe inhlanhla uphathiswe amabhizinisi kumele zibuye back izinto zakhe awuzukusebenzisa ke ukhamba olufana nalo ombethwe yini ombethwa abantu abadala uhamba khambe bese kuba nomehlukane omncane awukwazi ukuthi laba bantu bambathe ngokuhlukana uzoba lapha wena ngendlela eyodwa ihlukene ngendlela eyodwa ifanayo akwazi ayikhoza Ngiziba Afrika nebesilo sihleli nogogo Mdumazi wezitha sifuna ukubeka kwamanje size emsebenzini wakho ngqo ukuthi wena gogo ke nami umuntu uthi mina ngiyasebenza ngebusiness kodwa kwenzeki noma ngiyafuna ukuya phambili kodwa kwenzeki siyazi ukuthi izinto eseyigcwele nje manje ukuthwala nokuthwalisa sifuna ukuzwa endaweni enhlanhla entweni yokuphila ukuthi masikhuluma ngogogo Mdumazi le into yokuphila ihamba kanjani gogo ugogo Mdumazi usebenza ngedlozi elihlambulukile eliclean okuthi elamidlozi alivumi leyo nto aliphasisi elamidlozi lithi siza umuntu ngendlela ehlambulukile mina ngihamba ngiyothinta idlozi ngoba umuntu uze athi sengiyothwala ingoba kusuke konakele emsamo womuntu ugogo Mdumazi uyahamba yothinta umsamo womuntu onakele ngoba kusuke sekubheda kakhulu thina ama-Afrika siphiwe into very special umsamo wakho mawugejekile wangcola ungcola ngendlela ezihlukene so mina mangifuna ukuqhomisa inhlanhla yakho angihambe ngiyobheka loya msamo wakho ukuthi kuhambephi ikuphi la kuhambe khona wrong ugogo Mdumazi akazenzi izinto ezisheshayo angithwalise anginawo amagundwane emali mina ngisebenza ngesidalwa nginika umsamo wakho mina uthi angiklinele umsamo wakho indaba isemsamo ngiyolanda idlozi lakho lenhlanhla lize lizoyikhulumela kuwena ukuthi bekonakelephi thinta kuphi ukuze izinto zakho zikwazi ukulunga hayi
Mhlawumbe khona okunye gogo ngathi cha kwaJohn ngiyafuna ukuku-eda la ngihlezi ngifisa ukutshela abantu kodwa kungukuthi mhlambe isikhathi asikho namhlanje okunye ungafuna ukuku-eda ngokomsebenzi ngoba usushilo ukuthi kuningi okwenzayo kubala ukufemba kubala ukuhlola ngamathambo njengoba usushilo ukuthi umuntu wena ubuka umsamo wakhe ngqo bese umkhuluma nesidalwa sakho kube yisona semkhuphulayo mhlawumbe khona okunye ungafisa ukukucacisa okunye ngafisa ukukucacisa ukuthi ngiyaqhuquzela kuyizangoma zakithi kuyinyanga kumagedla asingosani ukuxova abantu umuntu mayesefikile esigodlweni uma uhlolela umuntu ngenza ngayo yonke indlela ukuthi angigxeki la ethe uyosizakala khona kwangalungi mina njengesangoma isiphathisiwe ngibheka inkinga yomuntu ungabheki emuva ngoba uma uzoyoxeka wena izinto ezithinta umuntu amandla walingana nokusebenza akufani mina angitshela umuntu kwangaleso sikhathi sela ukuthi into yakho yonakele la ngizocela ukuthi sizakala la izangoma azizwani kangaka just because izixovwa yithi thina zangoma nathi zinyanga umuntu mayefikile esigodlweni ngisho amathamba ngangixoxela indaba ukuthi umuntu ubulawa ubani kwenze njani mina angizama ukuvikela umndeni angikhulume nomuntu oze kwangaleso sikhathi ukuthi inkinga yakho sizoyilungisa kanje abanye abantu bayadubulana ngamanga ukulapha kwaJo ulaphela indlala khona abantu abake bafike esigodlweni uzwisangoma sikhuluma into ebuhlungu ukuthi wena uloya ubani noma kunjani kuyabulalisa leyo nto okunye uzothola ukuthi kuamanga ingoba uyahluleka ukubheka inkinga yomuntu umuntu njengosangoma somndawo ngiyayazi lempande ayitholakali kalula and umuntu osuke nomndawo uyacasha ahlupheka umuntu ahlupheka omunye umuntu azafisa ukuzibulala athi sekuphelile mina ngoba ngiyazi njengoba ngiyisangoma somndawo njengoba ngifemba kanje umuntu womndawo ngikwazi ukumpick up kalula lempanda ayitholakali kalula because i-originator emazweni anjengaseZimbabwe naseMozambique ayisabalele kakhulu so omunye umuntu iyamhluphekisa kakhulu mina ngiyakwazi ukuthi umuntu mayesefikile la ngikwazi ukubona ukuthi unkosi yami usihlupheka kangaka umndawo lo angeke mina ngiyogxeka ukuthi hayi wena usuthwase kawu4 babehlulwa yini laba bantu bonke ukwenzela ukusebenza no I say umndawo wakho bungaveli kulaba bantu just because abalaphi bona umndawo mina ngiyakwazi ukulapha umndawo uparule uqhuma umndawo womuntu usebenza yabo thina sibulalana sodwa ngokwani ngokubukelana phansi ngoba ngilaphela indlala kulo msebenzi ayihambi kanjalo kuyaye kungijabulise ngosuku ngoba ngisebenza ngesidala uma singasebenza abantu abangaphezulu kwa10 angikwazi ukwenza lokho ngoba ngidonsa ngesidala kimi la nikhona khona abantu engibazwile la kunini ukuthi banesidala ngoba ngiyezwa kumina isidala sengitshela ukuthi khona umuntu osefikile la unabantu abadala ngithi ngiyohlala lapha esigodlweni umuntu sengiyaqubula ngisebenza ngesidala manje mangizosebenza abantu abangaphezulu kwa10 ngisebenza ngesidalwa esiqondile kusho ukuthi ngayolala embedeni sengithwelwe angisebenzeli udumo ngisho abantu bangaba bathathu ngoba esigodleni ngike ngihlale nomuntu okhalayo u3 hours fanele ngimlaphe lo muntu ngokwedlozi fanele ngimlaphe emphefumulweni ulimele lo muntu nasengqondweni ukulimala komphefumulo ukulimala kwengqondo ngisebenza lezi zinto zibe kathathu yabo manje mangizosebenza ngokuthi bamba inamba uzongibona ngosuku olithile bamba inamba uzongibona ngosuku olithile isengizoba nepressure manje ukuthi umuntu ongena esigodleni akasasithola isikhathi sami njengoba kuthiwa sinobizo thina i-calling le it's about ukuthi uzinikele umnika umuntu isikhathi sakho sonke mana okuthisha nozichaza kangaka manje ngasisho sakho la ngena lozisha ngangenwa yifundiswa mina kwaJo cha koko asiphethe sesidla amanike esisakeni iningizimu Afrika nina besilo nina behlobo lesehlole sina madoda besingamavikeli cha koko asiphethe njengamanje siyafisa ukuthi siphetha amazwi ongawatshala noma ongawashiya
eNingizimu Afrika phela semhlabeni wonke jikelele nababuka nabathola lezi imfundiso ngoba i-interview yakho namhlanje akukhona ukuthi sikhuluma ngomsebenzi wakho kuphela kodwa kukhona la ifundisa khona. Yes. Siyafisa khona mase siphethe kube khona ozolishiya bese sibanikeza abantu inombolo ukuthi mabefuna ukuza la gogo uMdumazi wezitha wenza njani. Thokoza. Umuntu mayefuna ukuza kuMdumazi wezitha inamba yami ithi 072 952 9068 enkundleni zokuxhumana ku TikTok mawuke wabhala nje lapha wathi Thembi uMdumazi wezitha iprofile yami iaccount yami iyaqhamuka inamba futhi lapha kuyibayo ikhona. So abanye abantu njengoba sengichazile encourage abantu ukuthi abantu abayeke ukuthi umsebenzi sonikwe abadala ifashion. Mawungenela ifashion usala endleleni lo msebenzi owobizo lo msebenzi lo asiyekenike ukwenza ukudelela into yethu yobaba mkhulu because mawungabheka ngale obaba mkhulu bavukile ngezikhwama zabo. Umuntu athi wonke umuntu useyisangoma yebo kwakunjalo nakudala before sizo brainwashwa abelungu bafuna ukusiphuca lento. Vele umuzi nomuzi wawunesikhwama sakhona kwaJo mhlawumbe umkhulu wakhe wayispecialize ngezulu ukuthi makuzizulu uzophuma nezikhwama. Kunogogo wayechatha abantwana. Kunesangoma esasifana noMdumazi kwaziwayo ukuthi hayi mawuye lapha ushaya umhlahla uMdumazi uzophuma ukhala lapha ya. Manje asimusaniki ukugxeka into yethu. Siyabanga manje sibanga into yokhokho. Esinikezwane yona yindaba mangazi ukuthi ukulapha umndawo angikwazi ngathi umuntu olapha umndawo usethongathi uzomthola othongathi. Yindaba mina ngingasho ukuthi uma ufuna ukuthwala okusheshayo gijima enyangeni ethile. Inyanga zingabangani bami ngiyazazi uhlukana ngama department uyabo. Yindaba sifuna ukuyibanga lento ngoba omunye nomunye idalwa zakhe before umuntu ahlala esiswini sika mama wakhe idalwa ngibiza ngecabinet. Bayahlala beyicabinet ukuthi ukuze isikhwama sethu sibuye asikhulelise umama wakhe ukuze lo yamntwana sizokwazi ukuthi sisebenze ngayo umsebenzi wethu uzovuka. Yabo silwelana kumele ngabe sibambene into ongazange uzuyibone ngoba sinikezwe igugu. Sinikezwe igugu kwaJo khona kudala ababekwazi ukuyothwasa ngaphansi kwamanzi akusenzeki manje idlozi selikwenza ulele ebusuku ngoba emanzini akusekho safe usekwaganga kakhulu abantu sebesebenzisa indawo ezingamanzi ukwenza izinto zabo. Idlozi selikwenza manje umuntu elele ebusuku bese mase kufanele ukuthi ukwenze ke manje selizokubonisa ngeyibonakalisa ukuthi okay qhubeka ke manje yenza kanje. Abantu abasakwazi ngisho nokuthi abhonga umuntu mhlambe ayowela kuphi ayowela egateini la kwaGobela la izothola khona usizo ngoba abantu sebasebenzisa amagona ukudonsa. Ngiyizwa leyo nto. Abantu abasathembi kwami ngisho umuntu esemphuphile uGobela usezoba nento ukuthi hayi basebenzisa imidonso yabo just because seyonakakele kakhulu into esasinikezwe obaba mkhulu yabo. Seyithatheka manje lento iyadeleleka. Umuntu owayisangoma nomuntu oyinyanga bekuwumuntu ohlonishwayo emphakathini ngoba uphilisa isizwe. Yabona ngisho uNkosi uShaka bekuthi masekonakela athi ziphi izangoma zalendawo azingene esigodleni zizoshaya imhlahla. Yibona ngoba umuntu oyisangoma we are overseers thina sikwazi ukubona emfihlakalweni ukuthi konakele kuphi kodwa manje senze njani siyibulala lento siyibanga. Ningizimu Afrika sibanga udumo asiyekeni udumo ake sibambaneni ngokusebenza ake senzeni into eyiyona. Musu ukufuna ukukhipha umuthi ukuthi ugijimisa into yomuntu hamba uyotshela umuntu ukuthi konakele nemithi miningadi kwaJo khona umuntu la ekhaya uphume ngawuphethe umuthi just because sengimtshelile ukuthi anginokwazi wena ukukunikeza lo yamothi asihlehle sibuyele emuva siyoyilungisa lapha then umuthi usuzosebenza. Akekho umuntu ongasetshenzelwa umuthi uzosebenza kanjani ngoba konakele umsamo. Asilapheni umsamo then uzosizakala. Ningizimu Afrika sathokoza kakhulu umbukeli ngehlo lakho ukuthi usibuke kumbukiso obhanyabhanya. Nansi inombolo kaGogo uMdumazi wezitha nayo inombolo ku screen mangabe khona okunye okudingayo okuningi ngale kaGogo. Mina ngingunogwaja lozikho kudle sathokoza kakhulu.